Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hah? Kakasi Students Union Shillong Mingi Circle haringkat kipulet ke jela ke municipal bat ketenat labor mentakasi ke arpulai terik ujembang arajar arpulai ilalet ban khenra ye kidukan debam kibadan hapulu. Hagani ke jinglet khenra lalap ke jingja klea ke jingja bo jingini kidukan bam kibadai kidukan di sha jingki barjela kabala ipen sajmet hadu kata-kata bat kabala ru ban kata ya kokot kekhia. Nakaliang samla banjap lang dekhar organizing secretary ke KSU Shillong Bingi haba ajing keren ulaong baka seng nakapor sa kapor ke julet penjurep ikedukan debam jogi barjela namar ke jingbam lek khui ke jongki pada bun teliru kedukan baladep ban khang. Lawan jurep yang follow itu bukan dari saya nomor ba njugi korobor ba na kami kaliang bang ikut taseng di ship nomor ba nomor ba njugi ba tinda sajut jadi biar nanti kapam nanti saya akan dikasih wajar lopet bagi dan lawan pet dan ada untuk television di akan luar di apa sangat luar ba buat long beli ni ben aduh bang ila ai ko swa kalau ada kata bisa saya kalau ada penting nang penting ni pertama pak ni haji sisa iwan bangin dan kam ini sudah sorka Andre undang nilai tunggu pan luar lang taki mendapo municipal napo magistrate siwan lang kaya kapag pendengo ini pat ngong ba andala alek mengi ta sorkar kasawan lang. Habayu apat banya keran bu samna Samuel Kharbani udukot ke KSU ulapan pau ke jingsong lingo baka tenat badi khmi ka khuai ke suba jong ka bam ka di apo ke jela kamsham ladan lang ha ka di ke jinglet khenra hri ladan betang di ki pulet ki magistrate pat ki brio ki bana ka tenat labor usamna Samuel laong ru begini ki brio ke sarkar kim julet khenra hi dala dia hendai ki bu tang dala sedang hi shwana ka seng baru laong baka ni ka pen pau ki jingbam don bor jong ka tenat badi khmi e ke jingkhoi ka bam ka di banjurep yakum gini ki dukan ki badap de jing jaklia komta na kaliang ka seng lingba ka hukum na ka magistrate kala pha ban khang no shi sendon ni hendri tuli ki dukan di bam tat hadu dalayo jing tho so lingo kan ba man issue ni happen forward so ni stang ni ni bro ba ka jing pendek ai andre ka lingo kalong ba adin ni bangila le bangilawan kawan ke labor department ba kawan ke municipal department andre ka jing lingo kalong ba punu kini ki poi be tang ha ki por bangi poi beli kim poi shuai ni beli ha ben kenmau be mengi sarkar man ko man ka por halor ka issue bamentasi le ila nyuan be direct tang bentaka food safety ka ba ka labor ka dan ka municipal ka dan ndre kata ka badan kam tam pade ka food safety kita ki officials ki om kim dan ki dan sugoti ka di bandan kita ki ba ki ong ba kata ka madam ki ka dan sugoti ndre ka food safety ngam try ba kaya tang da kata ka wi ka madam ni baka peniru ya ka jinglong bomlong capable jong kani ka food safety baka na ban check ni gitu adu isat net pang bandrung ka jing sma banda dei ki jaka ju ki khasi jungi tak nu gila sakhang tala sarkar ka check kai ka ba shatu ki shnong thau kim ni check kim ni pe ang kata hi bang akwa ban bu sarkar bai kanu ka kam ko bile le shomo pi wa ai banging da wan mengi abuan si enforcement abuan si penjenja apa kadi ka kam jong pi wa ju shom kai mane ai win hi kulit du yang bro kini bene trailang om ting kulit ben shui yang surok le lang ke ni kam badai bo pi ben le nomor ka jing subnet ben dukan apa what weni magistrate badan ni panpor ni news ni bat kum ke asu ni nama ban ai por ki news ni ka nuot ki bri bala ban yo pang ni dukan
ban ni lapan ya karai jong magistrate bai di ban khang ha tu ban ni buram ru karai bi la ban khang di dukan khang tu ban ai di notice di dukan ban ni der di ban sung tu di ban onra ka khut ki subah ha kan ni kari jong ban om ban suwan ban sude ban su le iki ban i ha ban isa met sudah aduh kedukan batang ban rungru nila isyake dan pres di bawan ban tukelar iki babuan ge angkatai